سورة الأحزاب أمبنا ولني آية بيدورو أني ولولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي سبير سوية هجرية باكلاني كمناني أني بيناني أني ناني. شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بسوين وتاني كونتوناي. ميلادي نصاروك جاتي بافلاني مغاني فلا سانكالو تانا بسوين وتاني دوروناي. أمبي باكو جي كوروني غلو فلا مسجد سلام كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إلى آخر الآيتين. يقول تعالى متهددا ومتوئدا ألبا فم سمين كرتا لندو ككنكريدا مغوية أني كاللاهرو تا مغوية نلا جاباية من آجه بمغالفة أمره مغجما مغميني على تورو كألا كنيامر كون وسوسو وارتكاب جواجره أني نية على كبغبغلي فيون نيو أوكي وإدراره على ذلك وإشراره على ذلك نيني دومينو أوكا ميني على تورو كاكانيا مركون سوسو أيبالي منونا كولوكي كدومو أوكا على يكانكاري دو تيجيه كالله دو نيغونيا نيلا جاباي على إن الذين يوجون الله ورسوله أقوم مغمون بألا تورو نوبة جيدين تورو لعنهم الله في الدنيا والآخرة ألا يتقل مغو دنجيان الآخرة وأدى لهم أجابا مهينا ألا يلا جابا أني جنگ كتب بلو تقيموني لا جابا من بودويا وإن جاء رسوله بأي بي أو بالنغش ياذ بالله من ذلك أني على كتورا لفو كالا تورو أني جلومو كالا تونيو وتكلني تونيو لي كالا تونيو جنين دو كابو ألاكا موتيسي كالا تونيو موسو تورا تيسي كاتي ألاما من نيني أجا وكو أجا عربو كندونا وكو أجا أني إوا تورو تونيو لي كو بولين دو نيوغن كورو كما بين حديث رغد شالا تغمي على يا سبتي أجا سبتي وبي علي سرمغوب أجاكي علي لا من مين يتورو ندغو يالا يوغي كبواما لن تبلغ دوري فتدوروني أكتورة تسغلا سنة من نابين تورو دونك مي arabuka ubolen be nyogon koro aja ani duru julumu ubolen do nyogon koro arabukan
bo ciden toroli munye ka ciden lebu ka naqashi ala kan kishoma قال إكرمة في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله نجرت في المصورين إكرمة كون آية من فلنية كمون بيالا تورو كتيرين تورو كو أجيغنا فوتو تعالى ودكا كبار يالا والنبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثنا نبي هريرة بلو قال كتيري لا كترون كشباك يقول الله عز وجل wala ba fo masammin kabba korta lendo yujini ibn adama yasubbu dahara ko hadama dembe ne aladdegu abe ewa abin toro abe wakati nani wa ana daharu ne alade wakati nye ughallimu laylahu wan naharahu ne alade be wakati suna tile yelema wa mana haja نمانا يموني أن أهل الجاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر فعل بنا كجا وكجا جاهلو تنبافو نكودو يوسرو ubafo jinya ka perdisa jinya de ni lasema jiya yen ninkena sunye ninkena tilenye ninkena fayunshiduna li afwala Allah ta'ala ila dahari wa yunshibunahu min alaka barawye wa yasubunahu munyi alaka barawye ubu dambi kata wakati ma kasage ka wakati nani wa innamal fa'ilu lijalika huwa Allah azza wa jalla kasro jo fingo fembi soro jinya kono ala dedo jinya te tilente suinte wakati inte ala dedo fanaha anjalika ala yabbalilika umma وجاهر أن الآية آمة في كل من أجاه بشيء بونكسير كوكو آية أكو أبي فينغو في نمو مغي على تورني فينغو في كو آية إمبا بيدتا مانا منون كو فوتو تالاو ديدو منون كو جاهل منون تنبي وقتي نانيوا منون ني على سوسولاو دي منون ني على كواجبو دي تويوا آية إمبا بيدتا مغو كوني على دي تورو ومن أجاه فقد أجل أو نمو يتيرين فنا تورو إيه على تورو ده كما أن من أتاه فقد أتى الله أبيكم نمو من يتغرى تيرين كو كتيرين لبطو نيه على بطو چوكمي ده أو مغو يتيرين فنا تورو يا على تورو أبيكم نيه تيرين بطو يا على بطو چوكمي نيه تيرين تورو فنا يا على تورو donc ni aya yirana minya hadama de alaka nyamar kaun toli ka alaka nyamar kaun soso yere korosama alayi bali munu na koke yere korosama ala toro li de do minya ciden fana kallebu ka ciden waiba kallebu ko ciden na kallagoshi ka sapute ka ciden na kashi ciden ni nyamar minna ka bakake ciden mi bila minna koke o ye ciden toro li de donc mo gomunum be nilla halala ala ko alayu danga ko mabbo akan nema ma jinya ani lagara ko la jabade bilalu nyen la jaba min bu doya o ko fi ala ko walladhina yujuna almu'minina walmu'minati bighairi ma iktasabu ala ko mo gomunum be mu'minu ce mon fana toro ani mu'mini musulman kasro ima fenkila أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه مؤمن تشمان ومسلم تورالي مونye akera mumini sugo akera silama sugo kabara do dambi katama ko ayake kasuramake ka kuma do dambi katama ko ayo kuma info kasurama kuma info ka fendo galon dala ka kuma do galon dala ka kewale do galon dala ko ay lede yake ube lede yafu kasura mafo amake ni nyemu mini che mana musoma torole nuyu torole faqad ihtamalu buhtana wa isma mubina ala ko ni mo min nunye ninke wotigi ye galon junubuta
anu junubu bangale utuguye galen junubu tani junubu bangale wa haja huwa albahatu albayyin ninde galonye galomin bangalendo anyuhu ka aw yunun qala anil mu'min wal mu'minati ma lam yafaluhu hada maden ka fendo barogo ube ka fendo ta ka bo mu'mini cema bolon ube mu'mini musoma ko ayen ninke ka surama ka la sabilil aybi wa tanaqqus lahum puru ko utigil lebu anu kun nagashini o koye wode be doni aya ko ni nyen galonde hada maden ke rekolo sida mogo de ni ebe kuma do barobo ka fo karasay ninke ube ka fendo ta ka cari karasay ninke ka soro amake puru ka nagashi yen ninke de puru ka togo cinya doro ka nagashi ibe do ni aya ko ni nyen galon de ni nyen galon jugude ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله مغفلو فلو منون بدون نين كان كريم داين كنو كافر منون كافرن علي أن تشيد ثم الرافدة وكفى الرافدة شيا كاليتي من بنوبة فالرافدة الذين ينتقصون صحابة ويئبونهم منهم بسيبون نقشي كشيبون ليبو بما قد براهم الله منه قوم إني علي شيبو بارياك أبواما ويصفونهم بالنقيد ما أخبر الله عنهم ولو بتا شيبو ما نكتوني فميني علي شيبو ما نكتوني ميني ولو بتا شيبو ما نكتوني تناي فإن الله عز وجل على مسمى كبكرة لندو قد أخبر أنه قد أرضي عن المهاجرين والأنصار ومداهم على يا يرى قرآن كنوبه ko ale jena ni sonjara muhajirina koro ani ale ansaru ko ale yutanu ko ale jena ukoro muhajirina ni ansaru koro ala yutanu fana wa haulahi aljahalatu nin jahilun nunu al akhbiyaw nin naluma nunu nin fende mbalu nunu yasubbunahum ulube sebaw nanide وينتقصونهم وبسيبون نقشده ويذكرون عنهم ما لم يكون ولا فعلوه أبدا وبفندو فسيبوك فم من مكة وبفندو فو كبو سيبو بلو فم من مكة ومن منك أبدا فهم في الحقيقة منقوص القلوب حقيقة لا مغمون بن الله هلالا رافدون udusukun yele malende do udusukun turulembu kunkade ya jummuna almamduhina wa yamdahuna almajmumina mun tanunendo ala fe ulube ulude lagosi munun lagosi lendo wutanu munun tanunendo be ulude lagosi munun lagosi lendo be ulutanu ni nyede ni hada maden dusukun turna kunka awulu kafirun anin rafiraw folo de be donne aya kono mogo toñe folo ala toro bago ni ciden toro bago munum be muminu ce mana musomaw toro rafiraw folo de be donne na folo wan nabi hurairata annahu qila ya rasulullah ma liqibatu aw muminu ce manu musomaw o toro li doye munye ku korofo abu hurairata ka hadisan nana ciden nyinin kara kokoro foli ya jumaye qala jikiruka akaka bima yakrahu ciden kokoro foli de ika fewfo ibalima kofe jogo min bala me atafi akafo kofo akofe ciden ko de kokoro foli qila afarayta in kana fi akhi ma aqulu uye ko ciden ma mbaki kam min fo kan ni o bala du ngambaki kam min fo kan ni o jogo bala yiredu قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته كيدن كنا يا سرباك كجوغو من فو على ودي بالا أكويا كروفو وإن لم يكون فيه ما تقول فقد بهته
na ya sori ba ke kam min fo aka o tala ciden ko ye galonde dala wala mumini cema korofoli baga mumini musoma korofoli baga ciden nya yira kisitiye jogo min yere bala na tafa ka fo aye ni yo de fo ko fe jogo yere bala de me ya fo ko fe ya korofoli junubu pila na ya sori ye jogo min ko fo aka akofe o tala galon junubu bila i nyumante bo i kisilente bode kisitiye wani aisha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabihi adisana namba esetum bawdo ko tiden ko ka sheboma ayyuriban arba indallah tiden ko sheboma ako iriba wula iriba juman ka juguni iriba beye alafe qalu allah wa rasuluhu alam shebo ko lana tiden de bodo ni tiden be balola be nyana mala ni mbese ka fo parce que ala bado a tiden de bado tiden sigilala be saka wa hauci ale mawdu ta kalama ko lana tiden de bodo qala arba riba indallah tiden ko iriba be ka iriba jugu alafe ihtilalu irdi imri muslim silama ke sugo farkolo sugo duni ko la daga ire ka silama korofo tiden ko iriba be juguma yo ode silama korofoli summa qara o ko fe tiden ni aya kala walladhina yujuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu fagharihi tamalu buhutana wa isma mubina munum be mu'mini cema toro munum be mu'minu musama toro kasoro ima fem min barake iyi toro ne ko galonda ula ima fenkila ku toro utigila mogo yen galon junubuta ani junubu bangale awon balmu hari minye ko ne unyen ani bidiya uye nesiri sayi ati kibariya munum be charjiya kono erejo soso ula kal toka ulu chari mogo do har na ye ala soso do ke uba ye junubu do ke uba ye katawu do ke o katawu erejo soso ka mogo kato ka chari ka cici nyogo mabe debe donni aya kono haramu do de islamu ku yere korosi de ne erejo soso umade ni mogo mi yere korosi ni erejo soso beta ila se yorola ire ta miri miru tuntara ku ibe se yoromi kibariya charile nunun charili kibariya charile nunu munun be rejo so yere ka folo ala yere ko wayin jaakum fasiqu bin nabay fatabayyanu an tushiba qawm bi jahalati fatusbihu ala ma falitum nadimina kibariya yere charile yere folo ala ko mu'minu ya ayyuhalladhina amanu jaakum fasiqu bin nabay fatabayyanu akum mu'minu ni fasiq ni kibariya nanawuma akana mina akana bila akana chari folo de aye sabati nyina la folo aye sabati nyina la folo de akana chari de akana fode aye sabati nyina la folo bo har ni sabati sorolala cinyado a karasaye nin fodo cinyado karasaye nin kede har bi a charlite daga yede silamiya man satara muslima satarahu allah fi dunya wal akhirah hari balima silama ni ala soso do kera bolo kataw do kera bolo junubu do kera bolo o de bake ka chare re soso ka folo sani ka chari folo e ka dala foro sabati nyinala kele fulanna ni sabati sorola la charlite beye kidon ko ni mo mi silama sutura ala bi sutura jena illa gara e bi se kan ne shi haka tigiye chogomi iba wele de kele na kele kan ne shi hakai ube beta fe kan ne shi hakai ka konnan ja kai ka waju abe ko jogu imbila chokomi ka taw nyogona tasiro chokomi junubu nyogona tasiro chokomi me kana to ka charde abo chogola al munkaratun bidiyan al muharramatun ko mununye ko ne unye ko mununye haramuye ko mununye bidiyawuye tisa kuntawu israiliyatu ni munum be cari erejo soso kan nin chogola abede be doni aya kono mu'mini ba me na ba dusu kasi na ye bidia kuma me na ba dusu kasi na ye koko ne nye na ba dusu kasi na ye haramu nye aya me na ba dusu kasi na ye ko kisa kunta me aya me na ba dusu kasi idonna ne aya kono
إن الذين يوجون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا aya yere korosi de bidia mugo be bidia kuma munun fo o be kokone munun fo be haramu kuma munun fo be munkarati munun fo be kusa kunta munun fo aw kana ku deme bagay ka cari akane ku deme bagay ka cari ni mugo bu cari be sere yoro ni mugo do trompere ni yo be mugo no kuma nunun ta ka barake ne ka cari le sababu idon aya kono de wala ta'awanu alal ismi wal udwan akana ñogon jeme junubuni yadala wala mbalimaw comme cheikh salou fawzani ewa ni erejo soso ko munum be cari kibariya munum be cari ko kone munum be cari haramu munum be cari silamo kakkataw munum be cari ni ayaw nya nogo nya yo fo ka kankari da mo ye ku yere projet erejo soso munuma kibariya jugu cari li ko kone mu cari li bidiya u cari li haramu u cari li inyogona silama aka defo do aka katawu do aka ala soso na ka kuta do ka to cari ereje soso ka puru ka lebu ka nakashi hada maden kire ko samare haramu do islamiya sariya la ube do ni aya de kono la kan kisala kan tanga يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك عدنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي نآية يقول تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما ألا يفهم مسامن كرتا لن وباك تشيدن يا مريم ألا كتنو ألا ككسي أبي تشيدن ككسي من كتشكوسبي أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات وتشيدن كا مؤمن مسو يا مريم مؤمن مسو أن إسلام مسو mu'minun muso ani silaman muso ko ciden kunya mariya qasata ajwajahu wa banatahu li sarfihinna kere li boloka tiden yere ka fur muso na ka de muso ulu ka bonyanu korta sababula ayu nyamrani munye ambe ayat tawsiri ka ayat fo ka tawsiri ka do bunka sir ka tawsiri la o kofe nafa munun ni ayan yan nyamrani munya anna ko fanake ya ayyuhan nabiyyu ala kun nabiyyuma qul li ajwajika afoyka furmu sawiye wa banatika anika demuso wan nisa'il mu'minina ani mu'minu musobbe ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ni ayatun dan nade ko ciden ka muso ana kadde muso duwatu dalala duwatu ala abwabu jahannama man ajabahum ilayha qajafuhu fiha utumba fa hijabu ko ala ko ciden ka muso na de muso de ma muso tofo mu'minu muso tofo rawo duwatu ala abwabu jahannama ubake kamugo wole kata ikhtilatuma ubake kamugo wole kata tabarrujuma ubake kamugo wole kata sufuruma na yasuru mu'minu muso mafarakatu ka muso jinya wole kata musten muso kan nyagambe nyogona duwatu dalala ubode ka duwatu ala buwabi jahannama ubaka ka woleli ke cenu muso be nyagambe chogomi ubake ka woleli ke muso be bo chogomi farin koro yoro do be kenema ubake ka woleli ke kata munna muso ka bonu nyeda ube kenema onisa il mu'minina ani mu'minu muso ukanya marni jumaye yudunina alayhinna min jalabibihinna ukuka hijabu da uyereka kata fo konkolo fo akafufu nofe kuma bina fo chogomi jalika adina an yurafuna fala yujaina
ni mumini muso yu ka hijabu bele bele bawdo ni be meleku farikolo bela ku farikolo be datugu nu yo ke wode kasuru ube do ko horo muso de do fasiku tu toro kuma bina tafsiru la chokomi wa kana Allahu ghafurar rahima ala jon sutura bagayde alala alaye ni be junubu ka bi sutura ba ya faye ne malikala de alaye sarahula bun kasiru rahimahullah ako alaye aka ciden nyamariya alaka kisiba ka kisimin ka chakosobe ko aka muso mumini muso nyamariya ani islama muso kere kere bole ka ciden ka fur muso adde muso uluka korta sababula bi anyudinina alayhinna min jalabibihinna kuku ka hijabu da uyereka liyatamayazanna an simati nisaili jahiliyati wa simati al-imai puru muso muminu muso uku ka hijabu do puru ukabo jahili muso ka chogola anu kabo jom muso kala halare ni jahili muso kabo bo chogo kelena uni jom muso kabo bo chogo kelena wal jilibabu yeminye huwa irida'u fawqa al-qimar ni mogo ni yekunna birike ka meleke iyere la kunkolo ani ka bedatugu ki kunkolo bedatugu kunyeda datugu ibe fini belebele ba mimba mbila ka meleka ka ode to ko jilibabu uriya an ibn abbas anana ibn abbas qala jawhariyun al-jilbabu al-milhafatu ako jilbabu ye munye birifini milhafatu mimbe melekila ifar kuro europe ayedella keni baytu doye uriyani ibn abbas amara allah an-nisaa al-mu'minina amma fulana kabo ibn abbas bolone ayat tawsirila turjaman al-quran alade qur'ana dala min inaba la sama ci dañe do kay ko la kala famu qur'ana korola ako ni ayat tawsirila ija kharajanna min buyutihinna fi hajati kun wani ibn abbas amara allah an-nisaa al-mu'minina ibn abbas ko alaye mu'minu muso nya mariya ija kharajanna min buyutihinna fi hajati kunnu be bo ka sokono hajudo sababula ni nya yira folo mu'mini muso makka bo kay ka dukono ni hajute hajude bi labo nu bora uka dukono haju sababula an yuqatiyanna ujuhahunna min fawrusihinna uku nyedaw datugu kabdewa datugu la bo ukunkolo sanfe ka jigi nyedaw ka nyedaw datugu bijili bil jilibabi nuka hijabuye wayabudina ayna wahidan ikanye kele mbodoro nube siraye nayi ni nyabuna baraka tawsiri nya datuguli fora ya uba mafo na basa ka tawsir de fulani ala ko cide ayemmu muso ko ayunya mariya ko ala ayemmu muso nya mariya ko nube bo ukadu kono ni hajuye ku ka hijabu da uyereka kata ukunkolo kunyeda betugo kanyekelen to kena manube sirayena parce que folo la ni nyeda tuguna ni nyeda tuguna sugu min fulani nye fini fegele munu fulani nye abese ka nyeda tugu wo e fana bese ka sirayena udu tire la otunte finu ka gride adari nya ka dorite foye ite foye akoro ulu tile la hijabu tumbo chogodela odi yato ko ikanya kelembo haju kama nibe sirayena darura kama ikinya kelembo وقال محمد بن شيرين سالت أبيدة السلمانية محمد بن شيرين كو عليه اوا أبيدة السلمانية ينك عن قوله تعالى عن قول الله عز وجل ألك كمال مسمى كبكور تعالين يدينين عليهن من جلابيبهن فقط وجهه مني أبيدة أي أنيو داتو وأراسه ككنكلو داتو wa aburaja aynahu al-yusra kanye kanumu ewa numanye kobo nimfana hijabu aya at-tawsir munna kunkulu be kadatugu numanne nye iko okise bo kene may kasiray
نفنا ni aya tawsiri nin cogodela wa qala ikrimatu tuqatta sughuratan nahariha bijlibabiha tudnihi alaiha ikrimata ko muso minye igonu wo min fuleninye ko iki ka kum ewa kunko ewa kunna birike ko bede datugo ko jlibabi yode wa anni ummi salimata qalat lamma najalat hadhihi al-aya karisa min ummu salimata ma akotuma min aya jigina yudunina alaihinna min jalabibihinna ukuka hijabu da uireka kharaja nisa'ul ansar ka anna la urusihinna liqirban min as-sakinati wa alaihinna aqsiyatu sudun yalbasannaha nisa'ul ansar ummu salimata ko kotuma min ni aya jigina kuka hijabu da uireka ko ansaru kan muso bora ko abe komi ni nu tara fini fiman do ku kunkolo sutura ku farikolo be sutura ku bora ko abe komi ganga fima de ba be kunkolo na abe ganga do kono sugu de do a farikolo be fine do kirikiri kande jedendo ko u bora seba muso bora nasari muso bora tumamini aya jigina ko abe tara fini finde do ka yere sutura ko abe komi ganga fima de ba abe kunkolola mina sekinati usabatile nu sabatile ma fantilendo wa alayhin akisiyatu sudu yalbasanna wa yasru fini fima umbula nu yudo fini fima umbula nu bodo badmo hijabu kuloro kele mafo me aya ula hadisa ula fini fima nyaaw beteme odela kateme kuloru toka wadato sheba muso tumbe fini fimande do ni yu ya be komi ganga fina fimi fiman tumbula ni nye ummu salmata kakumai zalika dina nyurafna fala yujaina ninde kasru be do ute toro ay ijafa lina zalika ijafa lana zalika urifanna annahu harairu laysanna bi imai wala awahir ni mu'minu muso yenninke ku far kurbe sutura nu be bo wodi kasoro ubedo ko horo muso udedo do muso to ubedo ko jeni akilawte fana tilon kilawte nunne mo tangale unde wa qala suddiyu ko fi qawli ta'ala ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna jalika dina yurafna fala yujain qala kana an-nasu min fusaq ahli madina akunni aya jigi sababu ye munye ko mogo to dun kera fashigu munun tumbe madina yughrizuna bil layli hina yaqtalitum julam ko utumbe bo sufela la wakati minni dibi nyagambira ko fashigu tumbe bo ila turugil madinati ube bo katam madina kasira wala yata'araduna lin nisa'i nubeti usigi katu jo musawunye وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة مدينة فنا كفانتو كرو تنبوكا دغون تنبوكا نيغن تبكا سوكونونا لا فإذا كان الليل خرج النساء لا طرق يقضين حاجتهن muso tun kera madina de nisu kora ni wakatu na nyogona de ubebo katam madina shirawula katam madina kofela la katuka hajuke nyegentu kasoko ode tumbe fakana ulaika lifusahu o fashigu tun kera yabtaguna jalika minhunna nim musommin bora kata ewa kofela la dibilai koybete ka hajuke ulufena beto ko sugu nyinife فإذا أروا المرأة عليها الجلباب قالوا هذه هرة فكفوا نو يمسوم من ناتوي hijabu be ela ha ubafo ninye horo musode ubu yere mina kabuma utesoma kafu anha fakafu anha فإذا أروا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوسبوا عليها من نو يمسوم من hijabu tela ubafo ninye jo musode ubegiri katoma وقال مجاهد يتجلببنا فيعلم أنهن هرائر مجاهد قايه حجابو دو pour anado قايه هورو مسوين فلا يعرض لهن فاسقون ni fasiki teta shigi fasiki tesa tesika tajo aunye
bi aja wala ribati ni fasikite se ka yere yira la ka fasikiya yira wala ube ka utoro wa qawluhu ta'ala wa kana Allahu ghafurur rahima ay lima salafa fi ayyamil jahiliya ni ala ko ala ya fa masaye ala nemali masaye mana jahiliya la sani aya ka jigi islamiya kana kawunya mrani hijabu ye ko min temena golo jahiliya la ala ya farola haythu lam yakunu indahunna ilmu bijalika tumami na tuntennindo summa qala ta'ala mutawaidal munafiqina wa aya warenyefe balmu jilibabu tumando folo nu ko jilibabu hijabu fini damado do nyininen de kafara nyogon ka kate hijabu ye amba be dalila fo al malabisul qassatu bil hijab fini munun kere kere lendo ni hijabu nu be fara nyogon kan ni musu yo do ba fo ko ye hijabu ku do awala al jilbab folo ye munye hijabu nyere min be do abo dalila kono de jabu aya kono o della yambe aya minna jilbabu fini nyere ashaniya fulanna ye munye alqimaru kunabiri misoro kunabiri mimbe meleke ila kata yukunkolo ani ika ani ewa tiro ni feum ani nyedaw mimbe da obeka ko be meleke ko be datugo ba fo de maqimaru o della ye munye jilbabu koni della fulay aya janto nonu ande nafa de bula jilibabu delira fuleya muso ka hijabu do o yo fana ke wahabiya ko de do sunna ko de do arabu ka jugu de do wole likala jugu do watu wala buwabu jahannama man ajabahu ilayha qajafuhu fiha nimbe foranka jamana kono ya ko hijabu ni muso yire suturale ko arabu de ka jugu de ko anka kalande munun tara kala yede kudu de nananaye ko arabu yere fule ko arabu kan nege kabo ko hara yere ka demuso ko abella jarabala ko de ya to yu ka demuso do hijabu la puru kana la jarabala nimbe fora malikono ya rajola kayirala duwa to la buwa jahannama wala le kelaw do be jahannaba dinga dadela ube min fo yu jabu be fili jahannaba kono jilibabu delila be qur'ana de kono arabu jogote ama kere ko wahabiya kodo ako mumini de ni te mumini koni abanna i muso te mumini i bora me amadilo de ko ni sunna mo de ba ke de ube wahabiya de ba ke silamiya sare ko mumini de ni te mumini se borara e wadde lafle qur'ana kono jilibabu minye kabiri fini minye e wa kunna biri ko fana biri yerela kunna biri ba ka meleki yerela kata sanfe fo kana droke ka beddatu ka nyedaw datu ko de lay jumae wali yadribuna bi khumurihinna ala juyubihinna fulana de fulani ya jantula de folo jilibabu fulana fo kunna biri ka kila ka meleki yerela kata yikunkolo fo droki min dona droki ka akana beddatu ka meleke wala inyate kenema ninya fulay o fane qur'ana yawbe qur'ana ayati asalisan an-niqabu sabana nyeda tuguna niqabu ni mugo mi maka ewa kunna birike ka datugu nyana ko mi sarafu tumba ke chogomi niqabu min be sisa nyeda tuguna min be o fana uye yurwali ko la do ato buna bas e buna semini ko ako nyeda tuguna min be do sisa ko alete fatawa kenae ko dagara atafu fana ko akanado ko parce que sisan kan nyida tuguna ku ewa uwo bonyalendo ko hari do nyesu be kenema nyebe be kenema do yere hari tembe bo akon nonu ten niqabu nyumay niqabu yere nyuma ye minye nyeda tuguna nyuma ye minne fi mani mimbi nye kise inka ode be atote ye wo mimbala inye ka fi mani min fule inye ka ha ode be yeni oyinye ato yorosite ni xamu yere ñuma yenninde donc fulana ñeda tuguna muso kodo o delay muñe la tantaqib lil mar'atun al muhrimatun wala talbas al qufajayni sabana de ninya sabana ni xabu ñeda tuguna kafu muso ka ñeda tugu delila de bala ci den ka risa sahlenga tuma mutara hijirola
ni muso ye namutini alimura ube ye namutani ewa hijuye cidon ko muso min ye namuta ni hijuye ube alimura ako e kana nyeda tuguna indo don kiba ko ni nya yira na ja sebo nyeda tugune sebo muso nyeda tuguni atunye lada de ka bolo ka koro nu ka lada tunte ka koro munna cidem ba fu ni min ye namuta e kana do utumba do de me hari ni yenyewa nyeda tuguna mimbe kole nyala ciden ko de kanado me ni muso ye namuta ni hijobe alumura ibi nya da tugu ni ka jilibabi ni ka ewa kunna biri kunye amba se to ka hadisa salen nanola akotuma mulu tara hijiro la otul uluten ni khabudo mulu ka jilibabi munum bula uka hijabu munum bula konni walli cew gerene ulula tawafula ku bu ka jilibabu ku kata usan uba ata ukunna ka jigunye dauka konni walli cew temena ulula kasafuna ku bata wala mi muso mi nyere namurani hijo iten ni gabu nyeda tugula inde do me ama fo ikinye bode I hijabu kunke ki kenya datugo ubi ka kunna burke ki nyeda dat ikinye datugo ni gabu inde kanado ni nye sabaye kairanna niqabu be do nyebe datugo arabiya nanina alburqu min be se kado musola ka nyeda tuguna ubafu alburqu burqu ye munye ale kufulala made da be sori kunkolo da nyewo doronde bala komi hari cewdo be no ba fe ku yere makse ube kufula sugu mindo muso tabe kufula made do ale be sori kunna de kana foi kana ya nyewo doronde bala burukhu ye ninde folo la seba muso tumbe nindo o della ye munye ciden ko talbasul mar'atu ma sa'ati illa al burukha wal mataridan bil asufur ciden ko muso min namura ko abe fembe do fo burukhu ani fini mi iri do de ade kasakadide ani fini min do na o galana parce que kasa duma min bala shahidu ye munye cidin ko ni muso ye namuta fini sugu bedo illa al burqa donc o burqa fana wo ye hijabu ye muso bado kanyeda datuna ni nyenani aqamisa duruna ni delila be minna mu'mini muso ikado al qunfazani gafula muminu muso silama muso nibe bo itege fara fula ka datugure gande ke itege fara fula la wadi cew kanwe dele bola hadisa kono adelle munye wala tantaqib li mar'atun al muhrimatun wala talbasul qunfajaini tidin ko muso minye namuta ikana niqabu do nyada tuguna do ikana gamfula do shahidu ni hadisa ya irana ka fo ja minye gamfula muso kulu do tegela ja adonen tumbe seba muso do kala da tundo ibe gaunde de ki tege farawu ku datugu wori ato ciren ko ni namura ikanu do me ibi tege fara ni ite gando namula me ibe tege farawu datugu ku do ika hijabu koro wali cew kanwe tege farawu fana kaddo tugu gan kaddo della yera la uba mayala hadisa sahalen de ninye na ambora oyorola shewun suturali muso ka sen faraw kana yekenema o dellay munye o beke joli nay woro na muso sen fara kana yekenema de wali ce kana yede o dellay munye wala yadribuna bi arjulihinna liyulama ma yughfina min jinatihinna alako muso akana shewun ke kadugu kolonta puru masrim mimbe aw shewunna wana do wana bange akano kede anko folola salimata ka hadisa nana abu abdullah ibn umar ka hadisa do ciden ko man jarra sawbahu khuyala lam yanzuru allah ilayhi yawm al-qiyamah akoni mugomo ce ne ka fini jigina le kaba kuru fura duguma kana duguma ka teme le kaba kuru fura la ko yawm al-qiyamah do alati laje ninkela salimata be قالت سلمة فكيف يصنع أن النساء بجيولهن
ako cide muso ulu bukata fo bilo ko cogodi sa ninna ko ni ka fini jignale ka bakuru fura duguma ibe tasuma kono muso fana ka fini te se ka dali ka bakuru la an tabe fufure muso bukata fe bolo ke cogodi sa qala yurqina shibra cide ko muso aw ka katta fe finu aw ku fufa uno fe ha sibrinya kele faqalati salamata ko ijan tanin kasifu aqdamuhunna ako cide ni muso yo ke muso sen faraw be bode yenni awun tawu ko sisan silamaw ko sisan wajulu kelaw ko nya fo cogo mi de wajiri kala sempulu te fana de munum bu dambi kata sunna wajilu mimbaru ni feunka min ba fo muso ka sempara sutura kasi sotu dawlo de ba fo mimbar ka ko ni nye ko gelentigi ya de akana ko geleya sa akana ko geleya ama hadisa sahalenye salimata ko muso bu kata fe bolo ke chura kwa ya fufu siburnya kele akoni ninkera muso semfaro be bode qala yurqinahu jira'a la yajidinna alayhi awa chide ko muso aw ka katte wa finu fufu ayere nofe nongo kele nongo nya kele akana fen faro kare parce que chide mbado folo muso seba muso o hamminen tunyunu yere chogo mu besira alaye chogo mi besira lagane chogo mi besira tasuma ye chogo mi ni chiden tumma hakke kalo be do faro yere ka ako wala ka fufu nongo kele kana do fara kare akana do faro koni kade nongo kele aka fini ka fufu no fe dondo la ko do yo muslima tanyini ka ko ko ni fufu fini be fufu no fe nongo kele bon nambeta misilo be ambeta yoro la anka fini fufura sobeka ambo ke chogodi kide nyini karanni na ko ni fini susura sobeka ni temena sobenka abe fufuli minke cence jala inka dugu kolo jala ko ba sene yaye o ba sene yaye awo mbalimu muso sutura len fule ni finu de be fara nyogon ka ki sutura de hijabu yere kado kunna birika sore bolo mimbe ewa inyewu datugu nye datugu na nyewu ka datugu itege farau ka datugu isen farau ka datugu fini ka fufu no fe bon ni fini motte fufu no fo sisa komi sisa tawbe chogomi no semina ko rahimahullah akoni fini do aburu isenka ni awma ka funu fufu na buruna isenka minye sisoti e mususu minte sen foromu yira ika sisoti grimando isena sisoti fima iko do isena kato dafa ube kanadir muso be fereme mindo sisa samara fereme sugu do be sisa che samara te muso bado de puru kusien farau sutura akom min fini mafufu ni fini buruna isenka sisoti ke ika to dafa isen fara kanaye ube ika fereme do isena isen fara kanaye o mbalmo nuninde finiye o mbalmo muso fulilla halamna e wani ni sutura imbeke hari bi silamiya sariya pour tieni muso kana nyagami nyugo na fitina sirani kama ciden ko muso kana tama sira chamanchala ko sira chamanchala te muso tayde muso hari ni hijabu be dafarila ni chogole fini be fufu no fe ni e bora odi yato kuma chamambe ni fanala madi ghalibe kuna ibn al-haji fil madi ghalaka kitabu kunu jiju folo akum mugo kelenkere kanki muso la kala bo chogola ni haju nana na bora be abeta makare no bedaw kono chogoma ni sugu ikanka muso la kala o fanala le muso hari ni fare korbe sutura sira chamante ci tayre ta mashira trefe harisa sale nana wala dondola cidem bora musiri kono dro anyabe cewni muso be nyagambilen be sirala cidem kullin nisai akum muso ma استاقرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافة الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن صوبها ليتألق بالجدار من لصوقها به كيدن يمسو يونيتشو نيغامبلين بسرلا كيدن كو مسو أيسم بكرفه استاخرنا ايام مبوچه ولا
فإنه ليس لكن أتدق أو مسوية أن تحققنا الطريقة أتدق أو مسوية كتا مشرا تمانجلا أتدق أو مسوية كتا مشرا تمانجلا أيتا كرفة عليكن بحفة الطريق مبو ما يتا تشرا كرفة أيتا ماني شرا كرفة لوي أي شرا تمانجلا بلا مسو أيتا ماني شرا كرفة لوي الله أكبر سيبا مسو nununya ala ka nyamaru kam bato bagaw yedere nununya ciden ka bato bagaw yedere ni awmbe nunun fo mumbe fo muso fe illa marahim rabbi fo la hinna kelen kele ko be muso dogoya ko muso ko yere de man kan da ya leere mene ko be muso dogoya de ko te muso bonya kaliba muso yere de mina mogoye mene sebo yo de fo seba muso yo de fo tuma mi ciden ko ayta sira kirefe atebbe aw ya ka sira chamanche mina أي تامني شرك الفرارو منكرا فكانت المرأة تلتصق بالجدار مسود تنكرا وبمرو وبتمرو كوغو كرفري وبمرو كوغو ديلا شرا كوغو منو بشرا كرفري وباكي كمرو كوغو ديلا كوغو لا كتا حتى لا يتعلق بالجدار من لصوقها بها فو أدون أكاد هجابو بنورو كوغو لا دي tellement kala yere taran noro kogola fo hijabu be noro kogola musaw yannin deke ni hadisa sale buni majaha kono albani yanni hadisa sale ndedo hadisa do nana buni hibbani kono siden ko laysa lin nisai wasta tariqi ako sira chamante te muso taye ko sira samance ko ote muso taye muso kana tama kola arwahu buni hibbani wa bawaba alayhi buni hibbani yenni hadisa bo kababu ke ni hadisa la aye babu ke chogodi bi qawli aye banu ke na kuma jikru jajiru anta muslim mar'atu fi hajatiha fi wasti tariq kon ni nyeb bagalini kankari madali foliye muso ikana ni boray ka hajula koy beta yorola ikana tama sirasta manchela وحسنه الباني في سلسلة الصحيحة شيخ الباني يعني حديثة فرنسا سلسلة الصحيحة أدونا موسو فارقلو بدك كو أي درسو جمان سرو درسو ناسيسا فلو موسو كان كتيكا سو كنو كنا بني حاجوتي آية منونا نوبي حاجوتي فرقا حديثة منونا نوبي حاجوتي فرقا ني حاجوتي موسو كنا بو فلنا ني موسو ني بورا فارقلو يرو بيكا سوتراني داوني فوي كنا يه sabana muso ni bore ka haluja bedde konna kari korona sira chamanche titaye tama adabu kono na same kono na maluya kono na tamani sira kire ferawule min bali mu kitabu tigu ko mi madi galu ya nati chogo mi muso be tama chogo doke kare ni bedde ni sira chamanche la sisa e chede be bo akoro e de be bo anya ni ma bo anya ba disi dayla ko en ko de be fo sugula salinye koro dawla e katanka sugula ni e ko be meru echeto muso de kanka meru min ni e de be meru ona tabe tito e mfake ni ta fe woni muso kam mo relate to ka sokono ya nye sugude ko sotro ma kono na unda taksi kono na unda ni che min bi yire nyini e muso de kanka meru ci den ko de kameru e de ki yire nyini e mi yire nyini ne yere nyini to ila fana imin to e fana sotroma kono e mfake e mbalima ke e was ninye sotroma de koy ite mobilisa ninye sotroma de koy ite motosa taksi kono ni koy be yere korosi ninye taksi de ko ni tafe wal muso kam magala ite motosa ite mobilisa e ube dobu e wa kuma jugu fuye ni ebe nyugu muso la ibi mabu ko muso de yoro asera nimbe manibe siralanya nimbe jahili kuma nimbe filibantia kuma nimbe shetane ka wahu katima abe shetane ka wahu katima awan balmau muso nye da tugu an ka shehu bado Sheikh Albani ka kitabu kono jilbabil maratil muslima ako sunnado sarafu kata boloro me Albani bola ko wajibite na naka nyogona doni ke ba maso umabiala Sheikh Muhammad ibn Sawi semni ya araduka risalatu fil hijab di fadila di Sheikh Muhammad ibn Salih Utsaimin rahimahullah ya araduka Albani ka kumainka
kafo muso nye datugu te wajibiye aya aradu kaka delila kononto qur'ana ni hadisa la kofo delila duruna qiyasu la kofo kom muso nye datugu ye wajibide ibn Usaymin rahimahullah Humaydi Sheikh Humaydi Tuwaijiri kitabu min yere araduke kafo nye datugu te wajibiye kitabu min ye aradu kaka yere kanye katima beka oye Humaydi Tuwaijiri ka kitabu ye kitabu ntogo abeta nyini sarimul masuhuru ala ahli tabarruj wa sufur Hamudi Tuwaijiri wa fiha raddun ala kitab bil hijab lil albani kitabu ntogo de fulenye ko asarimul masuhur ala ahli tabarruj wa sufur wa fiha raddun ala kitab al jilbab lil albani ninya araduke kuma inka kafu muso kanye datugu te wajibi ayaye araduka ka boy kum muso kanye datugu wajibi dedo qur'ana ayaw ni hadisa sahalu ni salafu ka kuma wala likulli jawadi kabwa hada madenkele boli to bebe kirunto to fenna ka salibani fana law parce que ale nyuma bam minke ka sunna de fali mi ka bidia keleni minke nin kataw nyogona be jigulu konode aka nyuma nkonode nin kataw miso be jiga aka nyuma nkonode mustahidu do ayika aka istihadu fo ni min sahalendo muso kanye datugu pew afari koro yoro sikana ye balmo ode wajibi islamiya sariyala nambora yoro la wakati sera ni wati mase anye hijabu fo yala hijabu fana mankutu tala ni mewa fini min nkadinye dromba karin kan nambebo hijabu yode sifatul hijabu sahihu ube suruti hijabu sarai hijabu sahalim mankutu ye munye ube sariya hijabu Sheikh Albani ka kitabu in kono jilbabul maratil muslima ayeshegi fo hijabu sahalenye hijabu minyere na abu fu mu'min musoma ye hijabu do sarati shegi de bala mankutu shegi de bala folo ye munye alistiyabu jami albadani hijabu ki ka farikolo besotra ne hijabu kanake shenkala be kenema hijabu be ela bolo kala be kenema hijabu be ela disi be kenema kam o ye hijabu yede farikolo be aka beta ninde asarati fulay aka farikolo be bo asani fulana allan yakuna jinata fi nafsihi hijabu yere kanake fini masri lenya yerela hijabu nyegele ini ka hijabu yimina koy o hijabu de koy ka hijabu yimina awo yoro ni bo hijabu sugude do kata jama dala yoro la karasa ka hijabu in kanyi iya sami o be commande de sa wata wa muga hijabu masrile wote hijabu yede hijabu kana ka masrile ndo balman kacce korba fulu mununye sunnata ya ambe do ku yede ku fulu fe munun faturu la ka hinula uto munun be nyana mayala alaka si jandima harubi alaka nutanga ukam muso ni hijabu pare hijabu tunto luka muso la de anka sunna folo ce korba folo uka hijabu be tumbe kala jamana in kono yade u yere de bu kala masi tigu de bu kala ni ya ye muso la yere de ibe bo anye de parce que abache duguya ne ka femmi nke abe fufa no fere hijabu kala lende do kunkulo ni ka abedo noro lembe nyogona kasagi ka fendo bila kunna dura baji ga nyedala ulutumbu kala yade nuyu ye doro ibe bo nyewu mesi sade ni sunna munumbu dambe kata sunna mamugo kura munun nana kalam kura munun nana ni diplôme kura tigi munun nana de dro uye ko beke modoreni jinya ko donna fembela nambara donna fembela nyaayele donna fembela hijabu sarati fulanna ube sariya ka hijabu mankutu fulanna hijabu kanake mashriya yerela de hijabu nyegele hijabu ewa ntado chogomi bafo chogodi masrile kana ke masriya yerela fula asalisa sabanna an yakuna safiqa la yasiffa
hijabu ka ke hijabu min ka giri min ba corona teye akake hijabu girma ire min ba corona teye mi hijabu fese lembe e kanna fini be hijabu koro masiri be hijabu koro e ire kala hala be donne no hijabu ko felay o hijabu ya de hijabu ya de hijabu ka ke fini aka giri min ba koro ate do e fini ndo e jemando e kaboyo e kamiso e ate do akoro aka giri a fegelente min be akoro ni ote yani ko felay ni nya sabanay nani na an yakuna farifadan khayra dayyiq hijabu ka ka yuruwale no a serelentila me hijabu be musola a shiun bella halala nya ba bela a cogo bela dan cogo to haranda ma magamina dan cogo to be yehi finin koro a serelen bala o ye hijabu ya hijabu nyuma sariya hijabu a yuruwale de kasorila farifada ni akorolente ayurwalendo duruna al-khams allan yakuna mubkhira mutayyiba duruna hijabu kana kede ni be bo ka usulando ka hijabu shishika do usula shishika o kasa kato anofe ka usu ka bo ube ka kasa jalando ika hijabu la ka bo hijabu kana ke wode chiden ko muso ni e bore ka sokono ka kasa jalan ka yerela itemeto ceun nunye kasa duma uya sama inofe fahiya janiyatu ko yejjene kele hijabu kana ke koni kasa jalan bala de muso munon fana be barake jama dala yerola banki wula ha be wa shisote wula dorodorani wubo komu abe commandé Amerique abe commandé France de parafin be commandé abu kasake kono nu tara uni wadi cew nyana uba do yire Fatuma tay ka parafin kasaka di yenni sami Dubai ne commandé Dubai de anyogo mona commandé nye la koni an ka silami ande be ko lasa awa hijabu kana ke ko kasa jalamba la usulen dawde hijabu usule hisabu kasa jalala ma wote hijabu yede ninde sarati durna waruna alla an yusbiha libasa irrijal hijabu in kana muso ecce fini bonko nyogonyade niye hijabu ya akanna ibe alakale ce drokide do forokiade do hijabu kana ke komi ce forokiade hijabu kana ce ka fini bonko nyogonya parce que ci den ko sallallahu alaihi wasallam lana allah li mutasabbihina minan nisa birijali musum munum bu yere bonko nyonya cew fo dangalendo e ka hijabu akana ce fini bonko nyonya woron fulana alla yasbaha libasul kafirati ika hijabu ani kafir muso kafinu kana ke choko kelenya akana kafir muso ka don finu bonko nyonya parce que hijabu do be kafiru nubu ka denkulu ka konseruna ube finu shugu do ni ewa muso yo fana yedro ubota kala ko ke modewe ka ke hijabu akana kafir muso ni fasik muso ka finu bonko nyonya komi ni fuleli bake ka chaya nyana wakati de sera bolo ni wolon fulanna segina alla nya kona libasu suhura hijabu sarati segina ube sariyaka hijabu mankutu segina hijabu kanake hijabu yere jira hijabu yere suhura manan ka hijabu don kanna nintara yoro min ninka hijabu nyugona teye ninde libasu suhura harisan nanan ni Abu Dawud la ciden ko nim mogo ye fini do ikanna libasu suhura ko yo mali khama do ala bo fini ke jahannaba fini kanna e katta suma minala yin donc fini kana ko yede ninne beta jama dala je yoro minan beta denkunde minan beta konyo minan beta muhadaran wajil yoro ni kala yoro minan ka hijabu don kanna nin tara yoro min nin ka hijabu nyogona teye ni bolon kono beta man sen kara saka hijabu nyogona teya hijabu kana ko yede wote hijabu ye donc mbalmo minye hijabu nyuma asarati nin sabade ewa nani min bedda nin kan ni mo min banna kanunun kedu fentino fewa shinfani min ahli an-nar lamu arahuma qawmun ma hum shiyatu kajinabil bagri yadribuna biha an-nas
والنساء كاشيات آرية مميلات مائلات أروسهن كأسنمة البغط المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم. تيدنكو أقوم وقلت فلا بالك من تقول أقول تاسم دونكر جهنم بدون ركوع لمويد. كم فلا كفلا يموني تشودو بوسامبو بلوكم مسيكون نوبي مغوتونيا كمغو بوغوناي. Arisa saroba ko sahibu surta nunu nya finitigu ye munu be mogo bugo ku tonofu fulanna akum musaude do fere bo furu bolode nisau kashiatu musaudo u fere bole ndode fere bo bu bolode ariyatu menye yelila ulankolonde do mumilatu ijengena kabo alatama ka jenge kabo ciden tama ma ilatu uye mumilatu ye mogo jenge u kera sababu ye ka muso wɛrɛw jɛngɛ ka bɔ ala ta ma mailatu yɛrɛ jɛngɛna urusuhunna kasinmatil bugti almailati u kunkolo n'u y'u kunkolo ye ɲaame sugu dɔ bɛ arabu bɔra jungo ka bɔ a bɛ komi ɲaame jungo n'u jɛngɛnen don misɔrɔ siri cogo u bɛ mesi dɔn cogo la yadkhuluna aljannata ciden ko ni muso sugu k'u tɛ don arjanna wala yajiduna iraha k'u tɛ arjanna kasa sɔrɔ nun kɔnɔ fana وإن إليها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا أرجعنا فنا كسب سرنونا كان نتاما هك نتاما هك تويناني من نموسو تاسرود أو كاشية آرية فيني نتشيدن كو وفيرا بول فيني بول مولان كلهم بتامر تقويا سبا ولو بفورا شريعة هجابولا إبا سر فيني من بي عليلا فيني فجلندو من بي فيني كرو أبيه نيني كاشية آرية fini fulila de me lankolon de do a cogoya fulana ni fini kasuru sen kalaw be kelema bolo kalaw be kelema disi be kelema ko be kelema kashiatu ariyatu fini fulay kanna de me lankolon de fulay katama fula sabana dayyag fini koro lendo ala aye fini karaka koro hara do ye ni ye bosanta no fe na ko be bola be bi tellement ka ye fini koro ayre hara te se ka boli fini korola la fitna Europe sere lendo nyaba chogo bela nim fana kashiyatu ariyatu muso munumbe nin chogo la ciden ko arjanna kasa ta suranuna arjanna kasa fana be soro kan nin tama hakin tama ke to an annace donc mbaliman ambe ala deli mu'minu ce mana musulman mu'minu ewa ce mana musulman silamu ce mana musulman alaka nyamari kamunu fulenni nye ciden ka nyamaru kamunu fulenni nye ala kan sagi katan nunu man ka bara ke nuye bara cogo nyumana ala ko kanye la kalimuna dama kala siranya do andu sukun kono nambe siga bara ke nuye subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka tafsir suratul ahzab ambina wulni aya biduru ani wolowla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا